Hadien ke jingsha kawang petrol bom hakamiat kar fratrik nai wing u Director General of Police u Dr. LR Bishnoi harngkat boda MLA ka 18 West Shillong constituency kila Leit banyu kejat hakati ke ceka baca sa kawang petrol bom hakatem Mawbah. Hakani kasi lai don langru uba bivek CM ubade Superintendent of Police ka Shillong City uba David Stemle ubade urang basnong. Hakani ke jinglai banyu kejat u DG lembat MLA kila Leit banyak kendu ikitrai jong kayeng balasa kawang petrol bom bat kendu ru ikipai ba nong snong. इसके फोटो ले रहे हो ओके मोनी चाहिए